ma'am. Welcome back to my vlog again. I ngasi Luhongba Nonganba chapagi muki ba haurani ma'am khara ulake yam ngamdresu aduga sekadaba chagadaba su khara ulake ko yamne da sang baze ngamhodi number aduda khara di dum soidina ulake ba ko aduga ai sida loi lei report ma'am hazi haudom ne pung ama makhai tare ahum makhai chatoine ani da lor haze ahum makhai mari dai chatoine ba aduna yam thuna tause chatlo chase ngainagum se haina renga sidi se ngaina bada adu so yam aigi aduna mayam khara ulake sigi sekadaba dress sina sigi phane arkana machu sima leire aduga sigi phi se ko sije dom kai hai dui nu khongde machu je khoi leibak machu ka hai bidune ba ko kitang aduna pinkish sang ba aduga blouse sina thaini gi ne gi adum si set lage angang bugum do setting dra bang wa ra ba sa ka sa bista ba nusa khusam ta we ba mangarang ju sai mashi ju sai om chak nar sa ba do adagi sina bag se dum si simple bag se dum pai rage hajikam budi dum chat nai ko adu so ai arang bugum do pining dra ba ni na pining dre ba hazati daytime ni na ba ko aduna habidi nongan ba di dum nungdang ngudringai sula idina aduna icham chamna adum kaino tawrage set lage ngasi aduga sangi duni ko adum chakman tawdoi ni aduga ngasi di am natural oin ke rake habidi amna jamaki ga yawda bi da ko natural oin ke rak pasu utke sidi everyday da dum yak ba gi type tu ne ba tawk tu se aduna am ai iru ani rak lure ngasi samje lure ren khan mane ba ngarang gi dum lure dana ko ada samje kaino tawre adum luthoge lutho saman gi dana ba aduga hazik hawdise quite first I hazik ice water so mu tara bane ba ko habidi mai zik tang fresh or am swollen or be dep to budo nuai te na aduna hazik quite first to this toner am lawrani ba toner any toner season da bibi ya aduga si toner is the best ne agi ko I want the chana ba haiga job ha ba haiga job dum chu pha bane me am na recommend to bane si se moi makeup artist kum bana ko aduga si se kitang lawbi rani hana just koi na ngasai un hap khi bagi pores kitang chok thok podo kahini makeup em hairu bagi suwan na teba ina tawbu sidum haibadi kitang ko haidi mi makeup tawning ba yawraga masana haidaba mi yawi dana ko adugi dum tawna bane ba tawzaba yai haibadi isana adubu khwai phabadi makeup se khoi any makeup level dam dane ko adum khara khara tang bala yo phawado habi khalla khalla youtuber mayam bloggers mayam do so moi recommendations to yamna haidi moi di paisa na ni atawba yam yawi dina adugumba tawbi gana habi paraga kai yawi khotli dangi na mai ga chana ba khot pa na ko ada aina haze chinje khore lipstick thabada nungai roi ba aduna just khoi natural Fenty lip gloss 7000 ge ko ne ngai dene just foreign gi dungai na bagi ne ko si dia Fenty ka dong ko bale si se kariga cherry da si ba is power hot cherry ko e ko si se Fenty gi lening asudum laibi ai India da tho obade hezek ai di aduga admain tawra din ko adu loiraga sigi ai haibado simi em gi doctor dermatologist na recommend tawbane da ina hangbadagi ko nupi dum maya khaz thoraga lakpadagi ai thazadana client to no hangbadagi si tai haiba ko aduga ai gi dermatologist ai ju yenge ko hande Manipur da dermatologist ama aduna si recommend to bi bane am phaiye sunscreen je photo stable pro ko we ko photo stable je ko pham tawe sunscreen je do koina sunscreen ahamadi 50 plus SFF kuma SPF kuma tharan ni dana hajiti 80 ne ko thai se 80 plus adu phaiye base aseng bagi adana ai hase ahamada moisturizer thabirani primer ke thanin muzun thai ai ko ai lei heb ko dai putharak tre kon tharaye thararo hase aduga ai ngamara matak mu chatpa am lape ba koi 4th floor da ai ngamara da adana ai si arai me ka jum tharage chatabadi ya ba hase adum ki ba hawra be tawai kaftan ji ai tuzari ne am nungai ai ngang lai be kaftan spine se pe jam nungai ba ai de adana ai tuzari ne am nungai de mafam je habdi camera se stand ju porok ta ba ge du ai na ngam na dum tawre mayam da uning da na khara khara sum ulak ke na ka ko ne na si absorb to ba ngak tai de de ngak se dum mu ho do ne dun ta de ngak se ta ka bol le na ko de ngak tai de ba ya de
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔ ꯇꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯩꯌꯣ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯒ꯭रीꯖꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯥꯁ ꯂꯩꯍꯟꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯀꯧꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯐꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛꯄꯨ ꯇꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯩꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛꯀ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯩꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯈꯔ ꯐꯖꯈꯠꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯩ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯕ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯗ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯂꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯂꯔ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯕ खर इत्ता यारोसी खर इत्के पेंसिंगोन अगानी पेंसिंगोन सी खर सी यादे सी पिरने अस नांग जो लावरे खुद से यादे खर इल्लानी को फसना यानी लोग जो थोंबा उधर हज़ी के बस साइन हो के नहीं जेंगे से हम इसी एक टुक से वो कहना लाइन तब सी पिसुम जी एक लोग इतना थबक अबल लोग बने चौंगा सी पिसुम की अनी खेना बस हम खेना ड्रा पिसुम ये बस हम फजा फट बने वाह बेटी पिसुम तुम ये ओ अदर पिसुम सी जो ये अनी का सकमाना ना अदर अमुत ये तो द फाउंड पिसुम अनी से अदम माना रेका खरा अमुक करना फाउंडेशन अमुक कवर तो घिनी वे कितने साइज शेपिंग अप तो रखनी अदो यार हज़े फाउंडेशन था ज़रा गया अदो मथंग मथंग लगे का फाउंडेशन से मैक की तुम था रनी का मैक की से आई चानावा बॉडी स्किन का चानावा नोगी से तुम स्किन का चानावा यंग भी आए कितंग कनो ब्राइट और बनेंगे स्किन दे कितंग डार्क और रेसिया अनी ब्लेंड तो बुदने हैं फज़ा भी हैं बने आई जो मैबलिन से तुम ब्लेंड तो है मैबलिन जो लगे बापा अदो अदो जो आई इंगा सिटी सिटंग था रगे आई का चप चाने बस सिटी को अदो ना ची था रगे जो मनी तो लोग है ची यार नहीं ड्रॉप से ड्रॉप अमर तंग नस तुम यार बनी दा कुछ हम चंग दो बनी सी तो सी ड्रॉप अमर नहीं ना उन्हें का ड्रॉप अमर नहीं दा यहाँ इन्हें ने का फाउंडेशन से हाफ मतलब द ब्लश कितंग जो हाफ हो रहे बका हाई डी जस्ट ब्लेंड तो ना बा अदुगा सुम्बा कनो ब्लेंडर हम लौरे दना का ब्लश तो एनी ब्लश तुम हाफ हो यार अदुगा सुम्बा ब्लेंडर हम लौरे दना अदुगा सिलोइन ब्लेंड तो हो दो इन्हें बहाना हाँ बा ब्लेंड तो थोक से को हाना अदुगा ये ना कंसीलर खर जो हाफ खरते उत्पदो लोइन गम दरेबा खरतंग खतंग दी हायम गेबा दुम को कंसीलर किदंग जो हाफ खराइना लगा सी पिसुम दी जो खरता खेनी मिंजेन जो येंग दबना सिदी गम दे हाइट्रे लगा आई मिंजेन येंग चाना ब्लेंड तक देने को सी फर्स्ट स्टेज लोइरे फाउंडेशन दे बलोइरे फर्स्ट स्टेज को अदुगा हजे आई तो दे कॉन्टरिंग तौरनी नोस आई दिखरा पाक सही दने सागे अदर नोस से कॉन्टरिंग तौरनी नोस की कॉन्टरिंग तौनबा पैलेट सिगुम्बा तो सिगुम्बा पैलेट लाइव थोपने को ब्राउन कलर एनी ब्राउन कलर तो याय वही माइज विटिश ओइबनिना ब्राउन कलर और पिंकिश रंग याय अदु में अंदर ब्लेंड तो बजे मी मैम दी कॉन्टरिंग से स्माइल नाकन नाकन दे तो बने बको आईडी माया ये तो वे हांबा अदु उलके बको हांबा अदु दुम चप साबने बा हांबा अदु लोयरगा मिट येगा अमु उलके कॉन्टरिंग तो देने बको मैम नाकन नाकन दे तो बुसे यावबने आई सी अगोंदा चानाबा अदो मेकअप से कनाना चुमी कनाना लाले अमता लाइते को नंगी माइदर चानाबदने सिगी कॉन्टरिंग स्टाइल जम चटने हजे हाइदी मैम साइड साइड तो लाले जुम हाइना बने दो आई चानाब तो जेबदम कसु कनान चटने खोले हाइदेबा अदुना आई चानाबदो इतौरक मैम लूज पाउडर खितंग हापनी को मिट की हरेन बेकिंग की टाइप मिट की हरेन मेकअप तौबदा चाइथोरकपदो पिगमेंटेशन ओइदे पिगमेंटेड ओइद्रदी चाइथोरकपदो नुवाइते अदुना खितंग हापौगे अदुगा साइगे एना कॉन्टरिंग तौबदो खितंग हापके को लूज से कनो से बेकिंग से चाना दोइन हरे आई मेकअप लोरे को
eye makeup sa ikhwai first ta hazike in haigiba Lakme do Lakme gi sigi yam lighter shade sima hana skin gi type da hapsare ko any color blushing oiba do skin gi nanga chana budo dum hapo yai tem kai de aduga kitang darker oiba ina brownish ohen ge na ko darker oiba sigi huda gi palette ki nude ki palette ki se sidum hapsare aduga adu loiraga aise eyeliner yam icham chamba eyeliner akhoi gi kari no eyeliner du price khage kito Lakme gi eyeliner do adu dum use to deni ko kaimta Revlon di or na chana jaba do I see dum Lakme gi jam phai ko adu na tawre adu loiraga mascara hape aduga just glitters nude huda gi glitters yam kitang hape horen min sana ushin bada phazara pasu ya he na ko hapsale adu loiraga aise blush khara hapani soida ko aduga loire ase na hide makeup se loire aduga lipstick hapani adu lipstick hapa kan da overall khara lakini aduga sida mid kiss da kitang arang ma kitang white kumba hapakani na tonji kitang contouring pirakani amuka shape habidi loire ba ko aduga kitang arang ba hapake soida su arang ba hapake aduga loire ma'am I overall amu jar age ko atam ze habidi leish traba aduga ai storage su loi full loire ba ngarangi videos thagat tabagi adugini ma'am yengo ai ke ba loire pura light makeup ne ngasi di till light oire sana ka ke sizzle abudi farakani lipstick tharaga mayam smile sele figa ane udra mahale di hanye ane sele photo na mara hara Ore, cicek sih yang osta. Yang osta. Ore, hazik. Wizara. Kalau cinta di rumah ya. Tinggal orang. Ini dia. How berapa mai dia? Si ako'y mama ko insan niya lao tang slow idam ako'y hana kasang da yapon tin mayang ngay na rin ngay da ay kay YouTube ki ako'y magunaw bi YouTube ta ay lay half talk ram ni lagi pero no sige asi thawam dai na o kay na kayong sla kay na gi kayeng ge ay ngarang yeng bodong hay peteng yeng aga Salini ay cousin yan namak to ma thang sina khoi che sina cousin ya te nang cha Devika pakhang yar he nganang ngam ko moi mas nau ti yellow se singa haina zala na ti noi na ti ima ga idon saga Nancy ngo Nancy nang yam phazai na han ai YouTube da yaw ba pirak ka we pirak tri kaya yang phazab da lore chali ni long ba sa wai hai ba hau brave bunga Sisi yang host. Cara kopi ram tu kopi ho. Cara kopi ni buat. Kalau mui ni macam selai dia kan no. Kan pau ah. Lagi dia. Macam tahu. Macam tu mui ni buat. Macam tu
ai giờ lấy đi ngang cả khá là mấy hôm đấy gì nghiên thằng cái đứa này mới mà nằm mà khá mày ăn cho đấy xuống không hết đấy tao ra tao mới ăn được video là biết rồi mama nào cái cái đừng đi ở con này mà qua muốn lại tôi qua lại don't ra qua ta sân qua hay cái này ngarang nghiệp tới yên rồi hảo photo stable pro mình nói những osta ở YouTube ki sao lagi oh oh sorry bye Tom